Asama CM Kemang Trees for Future Lapen Trees Planting in School Premises Palam Thia Tengpen Forest Atumapan School Hemtin Thingpia Klim Kipai Kapang Chengpon BJP Sorkar Atum Lam Chaka Chaka Teng Kiklempon Piakam Rat Thur Pakpen Nihangarong Tovar Longdi Kithokpon Apar Dihuri ME School along Lothan Bangpen Lam Klar Kachipi Rong krip yarong asaratum serwan kebakotha kachingwai pon Kardom Pini abirta thanbang Pini limalin timungpi nonarjukta birtang tonpen Lakhain kara trok dor bagori constituency ke palo rong bongkhat pen apar dehuri rong asaratum mai kangni pon Rong krip li rong asaratum mai kangni pon lapen serwan kep aputhak pangswa mai long chepahem phu pon lake rajen rong PSGB lapen dun mai phu khorsing hanse pen alhi pachini pon Labang so mai long servan kep ke klem ke dam pon nang ji alam hai hui har sing ti rong bong khat GB pen ke nang sot alam hai hui than pachini pon api tu men sing te rang lang khang GB pen sitame servan kep aputha ko son si Karbi Anglong chari pon nang ji ma polam the hai hui than pon bang so mai long alhiaman pen ke chetong dun akai divin te rang dola mara saramai phu chetong dun la pen khai long ri long paraphan kachesekam nang ji poi hui lam than pachini pon Lason si rong krep lia rong asaratum kachetong dona bang phulake jendro hanse wopong hanse samsing hanse men hanse kiri terang kania terang gangbura rongpi kangbura kro singkro bili kro keding kro lunse rongpi soto lekte bili rongpi mon rongpi mensing terang langkhang horu inti poisa inti harsing inti rong bongkhat borsing tokbi Nondiram Tokbi Nelson Terang Thewang Lapen Romes Terang Songronatum Chetong Dun Si Labang Soamai Mesen Pen Pachun Pon Dehuri Penamo Sing T365 News India Along the tomb Rong Great Trok Po Rong Asar Domen Chipang Rumsi Lapen ni tum sorgri gambra pen Papon Si Labang Solam ni tum ki Papon Det Kilahen Lo Rong Asar Domen Jingki Jitan Chipari Pon Bom Na Non givang gilang itum iprang apan ko som si klempo nang ima pu pasto ko chipari ami ting si ditung ke Pini phaiglo si Pini nilidung het la penitung cho phalu hido terang sangho lang phanta choru parpiglo la selang listame ithethini ke thandun di ke chinki du nang indu ko selang phanta ni ko porpi kontulu Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Kemang Pon Assam Angkang Pi along Ritin Tokbor Lokacharlia Hem Awai Kang along Trees for Future Lapen Trees Planting in School Premises Polam The Ateng Pen Karbi Anglong Autonomous Council Environment Department Chepari Dengdunsi Forest East Division Central Range Manjang Kang Keparlo Long Need Account Bit Officer Asa Hem along Saike Klem Kacharap Chetoduna Bangpu Bangpi Mate Staff Pinku Teron Forester 2 William Terang Forester 2 Mohanpuri Forester 2 Atum Chepatir P Ponsi Longnit Silonial P School Awai Kang Arlo Headmistress Srina Teron Pilapen Than Kuru Babu Teron Atum Arideng Pen Theng Pia Klim K Pon Lapen Puthot Forest Cyclem Bang Phuatum Longnit High School Awai Kang Mate Premises Paledam Thusi Longnit High School Headmaster Pulin Nat Ahin Pen Forest Cyclem Bang Phuatum Lapuson Kimesina Sai Kiklem Pon Thek Ajok Aning Kang Sampen Kachoro Pajer Ponsi Pinku Teron Forester 2 William Terang Forester 2 Lapen Mohanpuri Forester 2 Atuma Phanman Kedo Assamese Apoho Penar Choponsi School O Charlia Sumra Tumpen Pen Theng Pia Klim KSI Tang Samjin Pen Pachon Pon Manja Pen Rajesh Hanse 365 News India Lakhain Kora Trok Dor Bagori Constituency Apar Dehori ME School along Headmaster Pen Sang Lapen Akapreka Son Kiron Pona Puthagra Atuma Phan Lamklar Kachipi Dorbogori constituency apar dehori ME School along Akejoy Pen Sang Kiron Pona Puthakrat Atheng no Lamklar Kachipit Kedam Tang Chiti ni Phain Kora player ni Akejoy Pen Sang Kiron Pona Sang Lake Amethang Akhi Pensi Ron Pon lo puta Chethan Pon Lapen Sorkar Pen Angkilo Asanga Bangke Ron Pon Pelang Pusi Chethan Ponon Kiwang Jarni Osumara Tuma Phan Kipi Pon Jarni Chingwai Si Arni Hot Pen Ron Pon Po puta Perang Ke Atheng no Nang Pachini Don Dehori Pen Amosing T365 News India মানে আপাৰ দেহৰি এম স্কুলৰ প্ৰধানিককে কৈছিল যে প্ৰধানিকক সিদ্ধান্ত বিকাই কৈছিল যে যোৱা 24/9/2001 আমাৰ চাউল ডিস্ট্ৰিবিউচন কৰা হৈছিল এই চাউল ডিস্ট্ৰিবিউচন কৰাৰ লগতে মোৰ ফালৰ পৰা মই নিজেই পাৰ্সনেল
মানে তেল নিমখ আলু এনেকৈ কৰি পাৰ্চনেল হিচাপে মোক দিয়া হৈছিল এইটোত মানে কোনো ষ্টুডেণ্টৰ ইয়াত কোনো টকা দিয়া হোৱা নাই বা খৰচ কৰা হোৱা নাই মোৰ পাৰ্চনেল হিচাপে মই মৰমতে এইটো দিছিলোঁ কিন্তু ইতিমধ্যে মই মানে হোৱাটছএপত পাই মোৰ কথাটো গম পাই এই কথাষাৰ আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিছোঁ ইয়াত কোনো মানে ষ্টুডেণ্টৰ ফাণ্ডৰ টকা মই খৰচ কৰা নাই মাত্ৰ মোৰ পাৰ্চনেল হেডমাষ্টাৰৰ টকাহে খৰচ কৰিছোঁ Pini abirta lapuan sekang ton iglo arni kemi kardom.